Ni Mang Boyet na peklan a babaero, tirain na uray painokim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified a chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumang amin linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agna kemuray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matetelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam, taarem mo ngaglap na punusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na